Kaixo, kaixo, kaixo. Kaixo, Tuin Melody. Kaixo. Happy da, egokitu zaizuen abestia. Zue beti happy, beti herripartxu. Ez? Beti happy. Eta kamiseta ere, bastante happya, dakarte. Saia eugea juten abestikin. Hori dena preparatuta da orduan, ez? Dena neurtuta, janskera, kamiseta, abestiarekin. Winehousen Rehab eta olako abesti gogorxagoa baino, nahiago happya, oala? Happy ere nahiko ez dakit. Zaila, zeba mugitzen eta dantzatzen eta dena. Baina, bueno. Baina alde honen obren egingo dugu. Arnasa estutzen da? Bai, zeba nolain azkarra da, anta hoi. Ja, baina, a ber. Zer moduz egingo dute, Zurine? Oso ondo, seguro baiet, ez da? Zu Bai, gogotu zaudete? Bai. Eta, pues, jazta. Lasai da dakizuen bezala. Egin behar duzue, da ongi egiten dakizue, hasi que gaur eskatuko dieguna da, mantentzea ez pixkat gora egitea, Ze azkenean bai, mantendu ez gero bestek egin dute pi, baina heldu dira euren mailara, orduan pixkat gora eskatu behar diegu. Koro asko dauka, abesti honek eta aber nola moldatzen dira, ze bi abotsekin bakarrik ez dakit. Oinarte, einabezen emanaldizetan abestu jabe fenomeno. Beste batzuan exigiu zegoe, apurben mobiduti eta horra hasi din ni mogitzen apurtxuet abotzien falia dabe. Nik pentsot horrek danak eiderrek lagundute, bateratu ingo da bezala, eta gaur espektakuloa ona emongo da bera, eta hori pikutxue, faltiakin pikutxu hori gaur emongo da bera. Hemen jakin behar dena da, orain bezain happy egongo ote diren eta egongo ote garen guztiok bukatutakoan. Baina normalean bai. Bukatutakoan emanaldia eta bukatutakoan saioa. Bai, klaro. Ze gaur ere, lautik bat, badakizue. Ja, jomo. Etxera. Bai. Prest, Tuin Melody. Bai. Tuin Melody, ordiziko bikiak eta happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that can go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. If you know what happiness is to you. Cause I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Here come my news, looking this night. Yeah, yeah. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. If you know what happiness is to you. Cause I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can nothing bring me down. My love's too high, bring me down. Can nothing bring me down, yeah. Bring me down, can nothing bring me down. My love's too high, bring me down. Can nothing bring me down. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Cause I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. Cause I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy.
Happy jarraitzen duzu, ezta? Bai. Vale. Beti happy. Bueno, nik ez dut nire iritzirik emango, bestela gero emozionatu egiten naiz, eta berrikitan hasten naiz, eta gaira ez du zertarako balio, beraz, Holly, zu hasiko zara. Ni banoa, Mesedez. Gainera besti hau, mantentzeko errepikatzen da, behin eta berriro, eta oso zaila da mantentzea, eta atentzioa mantentzea, eta... Baino, zer da hau? Zer egiten duzu hemen zuek? Ama... Ez que oso ongi onda. Eskerrik asko. Oso ongi. Zorionak, benetan. Eskerrik asko. Ba, flipatuta nago. Ba, nik ikuste dutena da, honek abestitzen egiteko zela aguduak eta grabiek. Aguduak eta oso ondo defendidu die, eta horregon da, parte baten birritien bajatu die grabera, goiti bera, eta hor notak klabeti oso gatsa da. Da, oso ondoen jabez, ez? Nik asko guztetea zelan agoz printzipala bizek hartzen duzuen, ez? Momentu baten zuk hartzen zu eta urrengoan zuk hartzen zu. Horrek aberaztu ditu zaitue. Zesta bat abesten dabena eta beste koruik dabena. Zare, aboz printzipal bi, hori oso garrantzitsu da. Oso happy gatu die, lukebe happy zekara dabe, da geube happy txigaitu, ez? Osea, aktuazio hona jabe. Ba gaur, ni hipnotizatu egin naute. Hola egon naiz. Talde bat baino ez da falta ja, ona etortzeko, talde berri hori, hasieran ezagutu dugun taldea, Maite Zurin eta Ikerrek osatzen duten talde hori, aia egingo diogu beraien lekua, eta saioa amaitzerako hemen izango zarete berriz ere. Vale. Gero arte ba. Agur. Bikote, zer ondo egin dezue, nola gustatu zaigun? Bai, disfrutatu dut. Ja, ni oso ondo pasaet. Bua, espero nuna baino asko zobeto. Ni ere. Oso ondo neskak, bueno, gu iruro japi, irukote japia. Oain arna sartu lasai, oso ondo primeran egin dezue, pila bat ikasi dezue. Argazki horretatik gaurko pila bat ikasi dezue. Eta guain zuen familiaekin disfrutatzea, bale? Galo bat!